مساء الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى انا هفطرهم فطاره ملوكي، مش اي فطار. الفطار كله في الكيس ده، السر كله في الكيس ده. هم يقولوا ايه ده؟ اه، ايه ده يا سوسو؟ انتوا اللي هتقولوا. وطبعا جايبه بصل، وجبت ب10 جنيه طحينه. حاجه هنضفها البصل دي اول حاجه انا هعملها بصراحه، عشان اعرف اظبط بقيه الاكل. ناخد بقى البصل اللي انا قطعته ده وغسلته كويس، نقطعه بقى ايه؟ شرايح. تفخل ميه وملح اهو عشان ايه نعرف ناكله كده. بس احنا اتنين فيها فوق كده. كده واحده اتنين كده كده ممكن لا مش كده. بحب الشوكة اللي منها. بس كده حضرنا البصل اهو. بسم الله. انا بقى بحب الرنجه اللي فيها البطاطا الابيض. لا تبقى جميله الله الله. ربنا يجمع لنا النهار دي جدا. كده ما وكل خليتها ده ليه؟ محمر لنا بطاطس. لو كده انا قلت لك تخيل. انا بقى بحب البطاطس اللي هو ايه الابيض ده، المزبت ده بيكون جميل. اما اللي هو بيكون فيه مرمل ده انا مش بحب اكله بصراحه. والرنجه اساسا نوعها حلو. ايه رايك يا حنا؟ اكلت رنجه وبدت تسيح يا رب. هنا بقى بفتحها وبخليها، اشيل ايه السلسله خالص. ممكن بقى اهي، واشيل بقى السكينه بقى اللي اهو. هنا بقى هنحط بقى ايه السكينه كده بطلع الشوكة. واطلع الشوك. ست اطباق ما زي كل واحد طبق. يا عبدو هنا خلاص اهي. بعد ما نضفتها اروح بقى ايه شايله بقى الضفر. ازاي؟ نجيب بقى كده اهي ونشيل القشر اهي من اي حته، البطاطس مش صعبه يعني. اهي اهي بسم الله. هي يعني ايه مش محتاجه سكينه والكلام ده. اسيب العيد تحتاج. خدي منها تجلها بقى دي والله. حته حته اهو. هنشيل بقى الباقيه سهله خالص كده، انت مش بتهدري منها اهي. ما شاء الله دي. شوفي طالعه بقى عامله ما ازاي. شاء الله. ما شاء الله. ولا اتهدرت ولا ولا شوك حاجه ولا خالص كده. ولا شوك اهي. حاجه كده ايه جميله. بسم الله. نعمل بقى الثانيه برضه فيها البطروخ. ما شاء الله. ولا اتهدرت ولا حاجه خالص ولا شوك اهي. حاجه كده ايه جميله. بسم الله. نعمل بقى هنا بقى اقلب بقى. هنا حطيت 4 معالق كبار من الزيت وحطيت عليهم 4 ليمونات. اقلبهم بقى كويس كده. بسم الله. حطيت الليمون على الزيت. بسم الله. خلي كرسي. بعد كده ايه هجيب بقى ب10 جنيه طحينه ده. اهم حاجه ب10 جنيه طحينه. نجيبه كده ايه. هتعملي زي ان شاء الله. نعمل طحينه النهارده ان شاء الله عشان خلص. طبعا ما نستخسرش. دي رنجة. دي رنجه نحط ب10 جنيه كله. تحبي تشوفي العيش حمصته ولا لا؟ ايوه. ده انا ايوه بقى بس. محمص وايه حركات. جبتي؟ لا انت حطيت. شايفين بقى طبق الرنجه بسم الله ما شاء الله عامل ازاي. حاجه كده ايه يستاهل بقكم. خلاص بقى هنقشر بقى خياره كده السوسو. بسم الله. هنا خيار مقشر طلع البصل تقطيع. اهو. بتقولي فوق. بعد كده ايه خياره بقى بالخضر بتاعها. بعدين بنحمر لنا بطاطا مش كتير، كل حاجه بنعملها كده ايه على القد قليل. احنا عايزين بصراحه كفته من الطبيخ والمحشي والمكرونه بشاميل. خلاص بقى هنقشر بقى خياره كده السوسو. بسم الله. نعمل خيار مقشر. طلع البصل تقطيع. اهو. بتقولي فوق. بعد كده ايه خياره بقى بالخضر بتاعها. بعدين بنحمر لنا بطاطا مش كتير، كل حاجه بنعملها كده ايه على القد قليل. احنا عايزين بصراحه كفته من الطبيخ والمحشي والمكرونه بشاميل.
خلاص كده ما شاء الله. العيش المحمص لسه طالع من الفرن حالا وسخن، والرنجة هنروح نحضر الطبلية. المغرب قرب التقل. رمضان بيعدي بسرعة، استغل كل لحظة واستمتع بوقتك معايا. خد قراراتك الاستثمارية وكأنك فاهم السنة. تطبيق كلية كليبر الأسهل الأسرع والأقرب. مع كنور أتمنى لكم صوم